Kulay pi baro bapak jakin ni ka video jangan mentasni sahisin biang sahis te habli injection te ngela lam lang ini men kapa. Sampai ha ka video balas do ngan sabuk baleng ang men kapa ini. Ida senran lang yang amat kasni. Ya kapa tahal senran lang ya kini. Kadai. Te injection mo ikon nama ba injection masih benai ngaladem. Sa injection baar benai. Hat. Wasna. Kilong kami si injection na em ikon sa komen hapo mo. Dan talenti kadang po ni pat po ida ni ai po dispensary te ba inject ila ya pa lut kena hai ini bayi ibu bayi kesebelat atau balik jingrat kalau abi hajam temang. Ada injek. Nakam lang ka dyan. Kaya kung hindi lati lupa ito. Bye. Layawan injection tinggi Malaysia sendiri iti kambang gizi Malaysia berikut baik hai ini layaknya beli mendapat lakuat ga tembasuk mana bajuan tejan sini kijan sekarang bapak ni layat telur layat haja. Wud be lana man be le ni karu kamare ni.